ไม่นิกว่าทลายลำปังอันนี้Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau a cheu tu kin jing lama khan nizana India le Pakistan in beiton na turu tak mai chanchin kha kan ron report to a voin lama po rampani sipai ta in kara in beiton na chu athleng chunjom ta zel hane tu kin jing lampanga khan Indian Navy te an cha chok le a in dona mun thar han hong ta hani deu bermaya kumsang khajakua somsari pakhat nuwa avoi khatna tan Indian Navy te hian tuipuya tangin Pakistan longchol na khopui lian tak mai le Pakistan Navy te base boimo tak mai Karachi longchol mun anvanwai veta ane Business Today chuan tukin jing dar thum le achan ve harik madeu khrata report tan pek danin rampani te in kara indona huam zawle lian tham tak mai full scale war achua lau thonom tak din muna India le Pakistan te andin mek lain Indian Navy te chuan Karachi pota nasatakin beipuan thak ane Pakistan chimlam panga longchol na bulloka khopui Karachi a bompuak ri hriat tur om chunjom zat boka Indian Navy te hian Pakistan tuipui sipai lampang ho te munpui Pakistan naval base poimo tak tak te chu missile mangin hanwa thong dar choi maya Pakistan tuipui kama chiat na nasatak le GI na nasatak athenani tin han report ane tichon he operation kalpui tu ber hi khochak lampanga Indian Navy te Mumbai khopuya tanga thok chuak Western Fleet hote hania khovela ramlian le langsar pangai jongjong deu tho chuan indona hilian zoka akal lauthona lian tak kanaya heiwang hian India le Pakistan hi in sum turle in beng dai turin natakin pressure han pe mek bok ane Pakistan Navy te munpui naval headquarters Karachi hi tuipui tangin Indian Navy te hian tumhni ngot mai han beinona India in dolonga tangin Pakistan longchol mun le naval base hi missile mangin han vasai ta chiam maya ain dot zatin bompuak ri hriat tur hom zui zela tichon Karachi a Pakistan Navy ten an man tur oil handa khomna oil storage facility chu nasatakin bom chiat ani zuita ane tukin jing lampanga Indian Navy te anchet na hi tuntumaram pani te kara boina lian tak achua nuwa India in dolong rol te anchet voi khatna hania thilpuak ri nasatak tak te hriat ni ma sala missile pu nuwa thilpuak danglian tak komle kangmei nasatakin hatuam zuita kawang hian oil depot anti chengai ani ti hi hriat thei ania hei bak hi Indian Navy te hanwachet na hian chena thendan kimchang takarot chu hriat thei halani rilo ane tukin jinglama Daily News and analysis report tan pek dan chuan Karachi longchol mun Indian Navy ten anwa bei na hi neplo tak major atakani tin han soibok ane hetianga Navy te hancha chhuarol hian Indian Army te mun thrang tangin hancha soiboka Pakistan ramchunga khopuilian zuale poimo te targetin strike anai zui boka hetianga tukin jing lampanga New Delhi hachet chan hi Pakistan sipai ten nizana khan border crossing drone le missile strike anron naya India ramchung mun frang chu ral khel takin han siama mun tam taka blackout tanin emergency te puanani boka tichon hetianga Pakistan ho anron chetawang hian Pakistan laka zirlai thar pek angayani tin Indian Army ten massive counterattack anai zuita ane DNA hian an report danin chiang taka finfia thaichina Peshawar khopuya bompuak ri hriat tur haum nuala India in hetianga hachan let na hi Pakistan hoin anron beidan tlukpui chia chet chuana hania drone le missile strike manga bei ania Peshawar khopui chunga kangmei chuak te bompuak ri te hriat tur haum nuala Pakistan Khyber Provincial Capital Peshawar baka Khyber Province chung mun thren khata te bompuak ri hriat tur haum bokane hanti tichon Peshawar le ache vela bom thokna tak tak mai hapua nuwa hian Pakistan Capital Islamabad khopuya bompuak ri hriat tur haum zui vele ta he bompuana hun hi Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif Chennai na tanga kilometer somni vel chawala ania Pakistan media donin report an pek dan chuan
New Delhi drone roll missile roll te haron tirluta khopui chunga kangmai chuaka building thren khat te ti chiatania India hian antum takle han target ber Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif Chennai hi vanai thak takin haron kap thel hlawa masemi puitam tak torna hei hian asiamani anti Pakistan ramchung khopui sang emergency puan hani zui ngala mase hetianga in Vietnam turatana Pakistan sarkar hain bot saimek lai hian Lahore te Sialkot le Karachi te border crosser Pakistan missile le drone roll te ronchen chanlet nan Indian Army ten location tam tak targetin missile han kablut lea heng khopui lian tak mai Lahore te Sialkot te Karachi te hian bompuak ring tak mai hriat tur homzui te zelani tin Business Today chuan an report bok ane khopui sang hian Pakistan mi pui ten chiat na nasatak antok ane tin Pakistan media ten an reporta mase Business Today hian report an pek dan chuan Pakistan tual chungmi ten hena tranga kan thudon dan chuan Indian Army te hian location poimo big te ki location te han targeta heng ho hi Pakistan military te mun hani deuh veka missile le drone strike awanga Pakistan sipai ten chiatnan to dan hi sipai lamin thuchua anei lo wangin mipui te tan chiatna thlen dan kimchang tak hriat thei ani lowani tin tol chungmi ten Business Today nena hian an hril bok ane tukin jinglama report kanron pek tong khan nizana khan Pakistan Army te hian an tumangin hloting takin India ramchunga hian missile strike le drone strike kha ron kalpui tlangta se chuan India ramchung mun tranga military station a chianarap thak tak athlengdona abik takin Jammu te Pathankot te Udhampura military station a te chiatna lian tham tak mai thleng turangai ania mase vanai thak takin missile le drone te hi India Air Defense System S-400 ten hanlo dang chat thei hlawa tam tak an kap tha hemin huwa hian chanlen turin India hi acha chok juita hane The Times of India chuan tukin jing dar kole minute somli pakwa vela live update anei dan chuan India le Pakistan inkar boruak chu aso sang chhozela tension sang tak noya hanomek lain Chandigarh lampanga air raid siren tirikania heiwang hian Chandigarh thi Pakistan ramchunga tanga beina tok thaidin huna adingani ti achianga tukin zirtopna jing lampanga hetianga air raid siren tirikani hian India military te chuan Chandigarh ta Air Force Station chu Pakistan hian hanron target mai theini ti hankhria khopui pumpuya mipui cheng ta chu in chunga tom himvek turin hriat tirna hanti chuaka bompuak ngorin tukverda thalang te ati ke wanga liam tur te hanom lo na turin tukver nai vaile bathara te omlo turin hriat tirna hanti chuaka abik takin Chandigarh ta sector somli pangana tanga somli pasari na inkar chunga cheng mipui ta chu hriat tirna hi harang thayang ber zom turin Chandigarh Deputy Commissioner Mohali chuan order hati chuak zui bok ane Chandigarh ta ala tanti chho hun hi zirtopna jing tia soi hania The Times of India chuan voin chama dar somle minute somthum velani tin han report ane Chandigarh lampang po hi Pakistan Army te hian hanon target ngorbik deu ni na hriata nizan dar kole minute somthum vela po khan siren tirin khopui chunga electric power jongjong off nin blackout aloni to bok ane India chuan Pakistan in missile le drone manga hanon beina jongjong hi air defense system chihrang mangin dancha vekani ti hanpuanga heti role hian India media trend khat ta chuan Jammu and Kashmir line of control le ache vela bompuakri hriat turo mane hanti mase The Times of India in live update an nei atanga halandan chuan heng bompuak te hi missile le drone manga hanon ti te anilo mai thaya Pakistan hian line of control rale lampanga anral thuam om khaupui mai artillery trangin bom chihrang hanon kap chuaka hei hian dortele thildang wantlang bungrote baka mihring chenain tepo ati chiani hanti mankuma khan uri lampanga firfiak polte hancheta wangin India chuan chanletna na tak Pakistan hena hian halo petowa uri district lampanga po tuntruma hian Baurak sausang takomin inka na hatlenga Pakistan sipai ten artillery tranga bom hanon ka chuawangin
an ran vul henge mozat chu an thini ti han reporta dortam tak ti chiatania border village sa Pakistan army ten an ron target mun tranga bompuak ri hriat tur hom deuh renga uria dor nei tu saja samet chuan nizana dor ka khar nu loka border ralle lampanga tangin Pakistan army ten artillery tangin bom hanon kap chuak zui ngala ti chuan bo ruak ka dai deuh hleka tukin jing lama ka ven le chuan ka dor chu avain halo chafai veka building le dor bung ruate engma lak tlak aom lowani tin A9 hena ashil ane hetianga uri sector lampanga bo ruak ka sosan ta ka wang hian Jammu and Kashmir Lieutenant General Manoj Sinha chuan voin chama lampanga khan uri tlozui ngalin ground na thil thlendan kimchang takte review meeting anai zui ngal ane Operation Sindur chu tunthang hian chun zom halani zela Pakistan opchin ramchung mun krang krangate firfiak polte mun mate ti chiat na tho chun zom zelania heti role hian India control Kashmir lampanga po firfiak polte na in zom na nei te chui chuaka zon na han thok mek zel boka The Times of India chuan mase Operation Sindur tran ani nuwa hian Pakistan army tenena indona tak tak po halathen main Pakistan sarkar chu achiaya international partner tenena tangin Pakistan nena lon tamjok pechuak turin hadilani ti han reporta Pakistan ramchunga stock market nasatakin atlan hiam hala heiwang hian khovel ram tranga han tho pui ramdang tenena tanga tranpuina tamjok Pakistan Economic Affairs Division Government of Pakistan chuan adil me kanitin han report ane Pakistan army tele Indian army te inkara in beiton na hetianga hatlen chaumek na kara hian Pakistan sipai te tranpui tu ninge ya hriat firfiak polten Pakistan border cross sa India ramchunga poikhoi tumin beipui thak na hanai zui rang bok ane Tukin lama khan bordara ronlu ruk tum Pakistan mi tha ani thu kanon report towa tichon voin chun dar som pakhat le minute samni pakwa vela The Times of India in report nan pek dan chuan nizana tanga tunthang hian Pakistana firfiak polta chuan ramri cross sa Kashmira poiron khoi tumin infiltration bit aom deuh ranga hetianga firfiak pol Pakistan ramchunga tanga line of control ron cross sa India side lampanga ronlu tumta hi Jammu and Kashmir samba muna ringot bo BSF ten pasari lai mai hanka plum to ane hetianga terrorist ho ronlut ruwa poikhoi na ron thlentir tumtu te lodang chata BSF tenena hanin kana hian samba district international boundary le lampanga Pakistan army ten in kana hian hantan puinia hriat ania heiwang hian border security force ten hansaidan chuan Pakistan army te post dandar chu beizui haniveta nasatakin ti chiatane hanti tichon operation Sindur kalpui me ka hian datekan herald chuan report an pek danin China siam Pakistan fighter jet laum takmai jet and sea chuan India in douthona Rafale fighter jet panni akap thani tin Pakistan chuan han claima tichon Reuters chuan hemichung chang han report zui danin US official te point hei hi an hriat puya Beijing advanced fighter jet tan hian he thil hi thilpoi mo tak ani tin han report ane Pakistan sarkar chuan van boruak ka jet and sea fighter jet hian India fighter jet Rafale fighter jet panni tenen dogfight nein anin beichiama Rafale fighter jet panni hi jet and hian akap thaveveni tin an claim ane Pakistan sarkar hian thudik lotam tak an vordar mek ka rampanhin kara boina chhuak mek chungchanga hian China Foreign Ministry chuan thuchua hanron neita Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif fan India in douthona Rafale fighter jet panni Pakistan ta China siam jet and sea fighter jet in akap thani tia hansai hi Beijing chuan engma kan hriat pui lawani hantia Chinese Foreign Ministry thupuang tu Linjian chuan hetiang thil hi athengani ti information engma Beijing chuan adong lawa rampanhi tein kara in beiton na kalmeka hian jet and sea fighter jet te enroll na Beijing chuan engma ahrelawani ati masehe minua hian Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan Pakistan Parliamenta kan fighter jet ten India Rafale fighter jet palitenen in beina hantoka
India na kolmek French kut chuak Rafale fighter jet panhi te chu China ne na kan tho dun na tanga kan nei jet and sea fighter jet pakhatin akap thani tin a report le ane Mase voin lama hian South China Morning Post in report tan pek dan chuan hein dona hian jet and sea te in rol na le an jet vel na mu alani lawa he thu belchian do lo tak mai Pakistan sarkar atanga ron chuak hi fighter jet siam chuak tu panhi Paris le Beijing in Kara po borok thalo siam thei hani wangin afin fiana mumal tak Pakistan hian pek chua tur hanai lo boka chu wang chuan Beijing hian anolane anti hetiang ani mek lai hian rampani te in Kara boina chuak hian bordara sipai te in be na lian tham jok akhin chua mek baka ram chung mun rang te in khoi sak tumin hanin beiton mek ka Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan country thatak mai India chuan military lama lotlin sang tak atong meka India kianga hian kanding chun jomzel dona mase in donalian jok chokchok thailaka film khur turin India le Pakistan hi kan nge na ne ati US Vice President J.D. Vance chuan Pakistan le India in Kara boina chok meka hian US chu ain rol don lawani ti asoilanga nuclear power rampani te in beina hi kaini nen hian in kai noina engma nei lo ania kanti thei chu heng rampani te hi borok sangjok thlen lo tura in beng dai turin fui kantuma in dona chuakani point US chuan in rol atum don lawa ale lam te hi anral thuam te da turin US chuan anor thailo wangin diplomatic channel lama he thil chin feldan tur chungchang hi zonpui chun zom kan du zo kane ati ti chon tu kin lama report kanon peka thil chiang chialo India in Pakistan F-16 fighter jet ankap tha pilot anmanani tia han soikha Republic wal chuan voin chun lama report tan pek dan chuan Indian Army te chuan line of control atanga lavak lawa Pakistan F-16 fighter jet hi ka tha kaniya fighter jet khaltu pilot hi thona atlak main pilot si tatangin aina jak chuaka he Pakistan pilot hi Indian Army te kuta hawme kani tin han report ane ole khati jong kha tuntumata na report kan bot sai thai te nila report sala kan video te min hlut saka like le comment te milo pek sak thina wangin lom thu kan soi ane